umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya M23 nyuma yo kuvumbura neza ko intege nkeya z'igisirikare cya leta ya Kongo zamaze kugaragara. Ubu tuvugana umurongo w'abasirikare hafi ibihumbi bigera muri 10 biciyemo ibice bigera kuri 3, ariko byemejwe neza ko ari ibihumbi bigomba kugera muri 20 bigomba kwerekeza i Kinshasa hafi neza, aho bazajya barekura amakompra n'amadrone byose bikagwa mu mujyi Kinshasa neza hafi n'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko kwa Tshisekedi. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo kubona umuteguro wa M23. Abasirikare biganjemo abakomando bafashe uyu mwanzuro ku itegeko rya General Nziramakenge Emmanuel, General Sultani Makengo uyoboye izi ngabo kandi n'abandi bayobozi ba M23. Byamaze kumenyekana neza ko abenshi bamaze gupanga umupango nyuma y'uko M23 yari maze iminsi yohereza abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagomba guhagurukira mu bice M23 yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice bya Plaine de Ruzizi ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana harumvikana ubwoba bukomeye cyane ibisirikare yaba FARDC, abarundi n'abandi bafatikanya n'izi ngabo. Ubwoba bwabatashye, abasore b'intare za Sarambwe biteguye ndetse bamaze kwerekeza mu bice nk'uko amakuru bigaragaza. Ku murongo wa telefone abaturage twahamagaye baherereye mwabira bica babonye uyu murongo w'izi ngabo, bisa nkaho batubwiye neza ko ibi ngibi byari nko kwerekana neza ko batangiye iki gikorwa. Ubundi hari amakamyo menshi cyane baje kujyamo akomeza imbere. Wari kare Kisangani ibice byinshi byamaze kubatombe ndetse intare za Sarambwe abakomando bazo bamaze kwerekeza imbere, bagenda bategura inzira kugira ngo bataza kugwa mu mitego ndetse n'ambushi y'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubwoba ni bwose hakurya ku ngabo za leta i Kinshasa. Tshisekedi akomeje kujya ku gitutu, arabwirwa neza ko atanacunze neza yaza gukubitwa kudeta, uretse ko no kugera muri uyu mujyi wa Kinshasa bigoye. Benshi bemeza neza ko M23 ishaka kuhegera kugira ngo igibone uko iharasa byoroshye, nko kuyigarurira aho bisa naho bitahita abikunda. Abasirikare benshi cyane b'intare za Sarambwe bagaragaranye murare ku maso ndetse basa naho ibi bintu bari babinyotewe cyane, kuko bagiye babwirwa kenshi ko gahunda ari kujya i Kinshasa bagakuraho leta waginga, nk'uko bagiye babwirwa na General Makenga ubwo bakoraga amakosi agiye atandukanye. Ibi kandi biravugwa mu gihe M23 yari maze hafi amezi 2 soya abasirikare barenga ibihumbi 13, abasirikare bashya bikanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare, itsinda ridasanzwe ritabaraho rukomeye, kandi abangaba bakaba aribo bifashishwa mu operation agiye atandukanye. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ikimeze nkaho ari impuruza. Tshisekedi araboroga, aratabaza, aribaza ibigiye kumubaho mu gihe we afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo akume ku butegetsi, mu gihe abaturage baba mugiriye icyizere. We akomeje nanone guterwa ubwoba nuko igitutu gikomeye cyane M23 noneho igiye kujya imuhumekera mu bitugu neza yamugezeho ahangaha hafi n'ibiro bye. Induru zitangiye kuvuga rero, imiryango ishinzwe amahoro yamaze gusa n'iterana Tshisekedi, kuko abenshi bamaze kubona neza ko ari umunyamanyanga. Igisirikare kandi cy'intare za Sarambwe cyagaragaje urundi rwego rudasanzwe rwa kajugujugu z'intambara ziri guturuka mu bice bya Karehe ku kibuga cy'indege cya Kavumu, naho M23 yongeye kuhagurukiriza amadrone. Bivugwa neza ko ari kugenda areba imbere aho berekera, niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bihari bashobora kuza kwisangamo bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi kandi biravugwa neza ko izi drone n'indege ari byo kurinda umutekano w'ikirere kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kitaza kuba cyabarasaho muri uru rugendo. Kandi bivugwa neza ko aba basirikare batagomba kugendera mu kivunge, bamaze gucamwa amatsinda akomeye cyane, bamwe bakanyura ibice bitandukanye kugira ngo baze kugira aho bahurira bitewe na mapu bafite. Benshi baravuga neza ko tekinike na tactique mu buryo bw'urugamba kwa advancinga bakubita batababarira hard tank y'insazi ari byo bigiye kuranga iki gisirikare cy'intare za Sarambwe. Gikomeje mu by'ukuri kugaragaza ko gifite inyota yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Intare za Sarambwe kandi zikomeje kugaragaza neza ko mu bijyanye na diplomasi ari naho bakomeje gutsinda Tshisekedi, agakomeza gusebera mu mahanga. Mu bijyanye na politiki na diplomasi baramurangije neza. Ubu hasigaye urugamba narwo rutari runini cyane, kuko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa uru rugamba rugikubita. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo aho bigeze aha, uretse kwemera ibiganiro nabyo M23 ishobora kubita cyemeye, nta yindi shuwa ihari.
intare za Sarambwe zikomeje kugenda ntawe uzitambika, dore ko ibi bice ingabo z'abarundi benshi bibaza niba zishobora kubigiramo ndetse cyangwa zikaba zakoherezwa muri ibi bice zikarekura umujyi wa Uvira nawo wugarijwe kugeza ubu. Twirwaneho iraturuka hejuru Minembwe na Mikenke ibarasa amakompura mu ishyamba rya Mikenke, bikagaragara neza ko mu gihe baba barekuye gatoya uyu mujyi nawo Twirwaneho amaduba ashobora kuwufata, nubwo bavuga neza ko M23 bakiri kumwe mbiri muri ibi bice. Ibintu rero biragaragaza neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamaze kujya mu mayira abiri, babuze icyo gukora. Barajya hakurya gutangira intare za Sarambwe, uyu mujyi wa Uvira urafatwa, kandi bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we aricyo kimuhangayikishije, kuko uyu mujyi bahana imbibi ndetse avuga neza ko ataturana n'izi nyeshyamba nk'uko yagiye abivuga, kandi bigaragara neza ko Uburundi budafite umubare munini w'abasirikare bitewe n'abagiye bagwa kuri uru rugamba ku buryo bashobora kubadeployinga muri ibi bice. Ibi rero biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ese aratabaza abandi? Haragaruka ingabo za Angola, kandi twarabonye ejo imirambo yabo yoherezwa Kinshasa nyuma yuko baguye hariya hafi na Puezero. Biraza kugenda bite? Aha se haraza kuza abacancuro ko nabo bagaragaye nk'abananiwe kurwanira muri ibice by'amashyamba ndetse no gukoresha amadrone bagiye bagabwaho ibitero, kugeza ubwo bamwe bikuye muri iyi mirwano bagasaba gusesa amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi maze bakaba bakisubirira iwabo, nk'uko banyuze ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bakongera guhabwa inzira bagataha, bakerekana neza kuko batekerezaga urugamba atari ko rumeze ndetse ibintu bisa naho bitandukanye nuko babyibwiraga. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi utari mwiza hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi nabo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko inzego za gisirikare, ku bijyanye n'icyemezo cyo kohereza abasirikare kuri ubu butaka bwa Kongo. Ibisa nkaho byamaze gushyira muri krize ikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigenda bitangazwa. Amakuru agezweho noneho ibintu bimaze kujya mu buryo, byamaze kwemezwa neza ko AFC M23 imigambi yayo yamaze kwemezwa, ndetse aho bivugwa neza ko General Sultan Nziramakenga Emmanuel, uyu uzwi nka General Sultan Makenga, akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC M23, yasabwe kuvugana n'abo bayoborana iki gisirikare harimo Corneille Nangaa ndetse n'abandi nka Bertrand Bisimwa, kwemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta z'Ubumwe za Amerika ibihaye umugisha, ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka, maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo, wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe M23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose, yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari pressure kuri Tshisekedi, nyuma yuko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi, ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi, ndetse abari mu gihugu cy'Ububiligi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiwe, ndetse ubwicanyi ari gukorera abari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana, ndetse hakomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso. Benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza, ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere, kugeza ubwo M23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo, ari wo mwanzuro yafashe nyuma yuko yabonye ko imirwano yari imaze kuba igihe kirekire, ndetse n'ibice bimwe baramaze kubyigabiza. Ubundi bijya gutangiramo M23 yasabwaga guhabwa umwanya muri guverinoma, nabo igisirikare cyabo kigashyirwa mu zindi ngabo, ndetse haba mu badepite n'ahandi hakaba harimo bamwe muri uyu mutwe, kuko nabo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Ibi Tshisekedi yagiye abirwanyiriza kuravuga ko ari abanyamahanga, mu gihe bamucanagaho umuriro bakomeza kugenda bamusaba ibiganiro bareba uko bayoborana, ndetse bakaza
gufashanya gushyira hamwe bagateza imbere iki gihugu cya Kongo, ndetse ivangura ryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse niyo muri Kivu y'Amajyaruguru rikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda rigahagarara, nuko amahugura agahinda mu bice bitandukanye. Ariko ibi Tshisekedi ntabwo yigeze abyumva, ndetse yakomeje kuvuga neza ko aba ari abanyamahanga ngo bishyize hamwe baturutse mu bihugu by'Ubugande n'u Rwanda, ndetse ngo na bamwe b'abakongomani. Ibi rero ngo ntiyabyumva, yagerageje kumva ndetse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, aza kwisangamo 23 yarabonye ndetse yarasobanukiwe imbaraga zayo, yaramaze gukaba ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma bitakimukundiye. Ahakomeje kugenda hakorwa ibiganiro bitandukanye by'amahoro, abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov, ndetse n'abandi bagaragaje neza ko Tshisekedi yakoze amakosa akomeye cyane yo kwanga kumva 23, ndetse bamwereka neza ko aho bigeze ahubwo ari we wakabaye yisaba ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo yakomeje kubyumva, bigeza aho hafatwa umwanzuro ukomeye cyane kuba uyu mugabo yatakaza ibi bice. Benshi baravuga neza ko ari bwo buryo busigaye bwagarura amahoro, kuko ibitero n'ubundi ntabwo bizabura mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziba ziri hakurya 23 iri hakuno, barasana umunsi ku munsi bacengana mu mijyi itandukanye. Nyamara benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye 23 ifite yabo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi hose amahoro ahinda, mu gihe mu bice n'ubundi birimo ingabo za leta ya Kongo hacyumvikana amasasu, abaturage baho baboroga bata ku munsi bavuga neza ko batamerewe neza. Ni ibintu rero bikomeje kugaragaza igitutu Tshisekedi akomeje kujyaho nyuma yo kwanga ibyo yasabwe. Bisa nkaho 23 ngo yaba yasabwe kuba yategura ibijyanye n'idarapo ndetse n'indirimbo izubahiriza iki gihugu. Ibi byose bikaba biri tayari, isaha n'isaha ashobora kuza abo mu miryango ishinzwe ibihugu ndetse n'ububanyi n'amahanga, bakaba bashyiraho imipaka itandukanye. Iki Kivu Republic, aho iyi Kivu Republic ya 23 izabikora ku bihugu bitandukanye birimo Kongo biyomoyeho, DRC, u Rwanda, Burundi ndetse n'Ubugande ndetse na Tanzania, ndetse ibi kandi bikazaba bigaragara neza ko izabikora no ku kiyaga cya Tanganyika nyine. Ibyo benshi bavuga neza ko iki gihugu cyaba ari kimwe mu bihugu bibayeho neza ndetse bifite ubutaka bunini bukunguhayeho iby'agaciro, ndetse bunakora kuri iki gice cy'ikiyaga kinini nka Tanganyika, ibyakorohereza ibi bice gutera imbere. Abakongomani baturuka mu bice bya Rubaya ndetse na za Masisi, ahantu hagiye hatandukanye, ndetse baturutse mu bice nka bya Minembwe, ibice bitandukanye, aba bose bivugwa neza ko bazahita bategura ikimeze nkaho ari imishinga ikomeye cyane yo kuza guteza imbere iwabo, kuko bishobora kugaragara neza ko iki gice gishobora guhita kinatera imbere ku rwego rurenze iki gice gisanzwe kirimo iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo benshi baha amahirwe ko iki gice iterambere ryaho rizihuta, ndetse hakaba ahantu hakomeye cyane kurusha ahasanzwe hayoborwa na Tshisekedi. Biravugwa neza ko rero ibice bitandukanye baturutse Birere, Masisi n'ahandi bose baherereye muri diaspora, ndetse n'abaherereye mu bihugu by'ibituranyi bahunze kubera intambara bashobora gutaha ndetse mu gihe gitoya, abandi bagakora imishinga iteza imbere iwabo. Ni mu gihe kandi bivugwa neza ko amahanga yamaze kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igihangayikishije Amerika ari amabuye y'agaciro. Nibyo koko amabuye y'agaciro, kandi amenshi ari mu bice 23 yafashe. Benshi bemeza neza ko bimaze kujya mu buryo aribwo Amerika yagiye akorana na 23 mu kuyigurira, ndetse aya mabuye mu buryo bworoshye cyane. Amakampani akomeye y'Abashinwa nayo ari mu bice nka za Rubaya, aracyakorana na 23 nk'ibisanzwe, ariko ibi ntabwo biza guhagarika umugambi wamaze kugenda ushyirwa mu bikorwa, ndetse byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu basa n'abamaze guhagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibitero byerekeza Minembwe byahise bikumirwa kugeza ubu ngubu, aho 23 yari yaramaze kubahiriza uruhande rwayo rw'amasezerano ya Washington kurekura biriya bice yamaze kurekura bya Rubaya n'ahandi na za Purene. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya Kongo cyo kikaba cyarakomeje kuvunira ibiti mu matwi mu mugambi wo kurwanya FDLR. Ibi rero bikomeje kugaragaza ko Tshisekedi ari we wizize kuba yatakaza ubu butaka.
ni inkuru zigezweho ariko zikaba inkuru mbi cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zongeye gutanga isomo cyane ku basirikare b'u Burundi. Abarebye imirwano ikomeye cyane bemeza neza ko na n'ubu hari imirambo y'ingabo z'u Burundi yandagaye mu mihanda ya Minembwe. Imihana itandukanye yari yagerageje kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'izi ngabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo, ariko twirwaneho yabashije kubahagarika ndetse ibakubita itababariye. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya twirwaneho cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi baguye muri imirwano ni benshi cyane, ariko nanone hari kwibazwa ikiri gutuma izi ngabo z'Abarundi zikomeje kugwa ku rugamba mu gihe 23 bavugaga neza ko ariyo yazihangayikishije itakiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, yamaze gusubira inyuma kubaka ibindi birindiro bishya, ndetse twirwaneho ikomeje kugenda ikora ibikorwa bikomeye cyane birimo guhashyiza ingabo, nyamara benshi bakagenda babyitirira 23 ngo bari kumwe ndetse barakorana umunsi ku munsi. Benshi banemeza neza ko hari ingabo nyinshi cyane za 23 ngo zamaze kwimukira muri twirwaneho. Ibyo benshi bavuga neza ko izi ari inzitwazo za Kisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ari ikimwaro n'isoni bakomeje kugaragaza nyuma y'uko twirwaneho ingabo zirwanaho ndetse zidafite ibikoresho karabutaka nk'ibyabo, ariko zikaba zikomeje kugenda zirwanisha ubwenge n'umutima, zigakomeza kugenda zibakuraho ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi ni benshi cyane baguye mu mirwano ikomeye cyane yazindutse hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse cyari kiri kumwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo, bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza fotokopi ya 23 ya mitego itandukanye Abarundi bagwagamo bisa nkaho bari kongera kwigwamo ku ruhande rwa twirwaneho, noneho bikaza guhumira ku marari kuko bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro. Nyuma y'uko 23 yaba yararekuye ibi bice, bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibice. Abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura amayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibice nyuma y'uko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho twirwaneho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'Abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakira izi nkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba, ibi ni igisebo, ndetse benshi bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwaneho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko 23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho twirwaneho na 23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi icyo barwaniraga ari kimwe, ndetse 23 yatangaga support ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije Minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero twirwaneho iri kubyikorera, ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare etat majoro iraterana ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare. Byo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari ibintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko 23 nire kuri ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse
ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira. Nimba rusange ibyobo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana. Hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo ubwo aribwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutura ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye. Ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka ahamagara umuyisi n'umugenzi asaba intwaro, ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na M23. Ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora ndetse binafite kampani akorana na M23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota kuko agenda amurika imitungo adafite mu maboko, ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi ndetse n'iz'Ububirigi ntabigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko we yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana M23. Nyamara Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. Ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nta makuru agaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwisuganya ndetse kigategura ibikoresho karundura. Ni ibikoresho birimo tanka z'intambara, ibimodoka binini cyane ndetse n'intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat ndetse n'ibindi bikoresho. Abasirikare bari tayari bamaze gutegura ibikapu ndetse n'impamba ihagije. Uribaza ngo M23 igiye he? Nyamakuru agaragaza neza ko M23 yongeye kugaragara mu muhanda uturuka Bukavu werekeza Uvira. Birumvikana neza ko ari muri za nzira M23 yari maze igihe isa naho yanyuzemo isubira inyuma, ndetse yaje kurekura ibice bitewe no kubahiriza ibiganiro by'amahoro nk'uko byagiye bitangazwa. Kuri ubu ngubu igihungano cyose ku gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyamaze kwigabiza ibi bice, ndetse haragaragara ibitero bikomeye cyane M23 isa yamaze kuzenguruka igisirikare cya Leta ya Kongo. Bamwe baribaza batese ibingibi byaba ari systeme M23 yazanye yo kugira ngo izacucumize ingabo neza yitonze, kuko byagaragaye neza ko M23 yamaze kubazenguruka ndetse itangira gukora icyo twakita nk'umurongo y'ibimodoka n'ibitwaro byerekeza mu bice nka Kabunambo, Sange, Plaine de Ruzizi, Bijombo n'ahandi bari bararekuye. Akomeje kugenda humvikana amakompura aremereye cyane, imbunda nini gusa nizo zirimo zirarasa. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zariye Karungu nyuma y'uko hakomeje kumvikana n'ibisa nkaho ari amakuru yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo batangiye guhunga bafata ibikapu. M23 imanukanye ibimodoka biremereye cyane by'intambara. Ndaje nkubwire uko iyi systeme M23 iyikora ku buryo biyoroheye cyane no kuba yagaruka muri ibi bice. Nanone ndakubwira ibikomeye cyane igisirikare cya M23 natwirwaneho cyongeye gukoresha drone ku yindi ncuro, aho cyamaze guhabya ku buryo bukomeye cyane ingabo za Leta ya Kongo zerereye mu bice nka za Puezero, aho abarundi bongeye kwirukanka kandi bakiruka amasigamana bagasiga bimwe mu bikoresho byabo nyuma y'uko drone ebyiri za M23 zimaze kubataka mu kigo cyabo cya gisirikare, aho bisa nkaho byakomeje kugenda bibagora. M23 ibyo yari yapanze bisa nkaho bihindutse ku munota wa nyuma, ndetse benshi bagahita bavuga neza ko intare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twabo. Uyu mujyi wa Uvira ushobora kongera kwigarurirwa. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane. Rero ndakubwira ibijyanye n'igaruka rya M23, ariko nanone nkubwire n'iki gitero cya drone ndibukugere no mu Burundi, nkubwire imyivumbagatanyo muri Leta Majoro igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugaragaramo ibice bigera kuri 3.
Namakuru akomeye cyane agezweho none hayemeza neza ko rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yo kuma 23 yaje gusanga ibirimo atari byo ndetse no kurekura biriya bice ari amakosa akomeye cyane. Ibyatumye General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga ategeka abasore kongera kwikusanya ndetse bagafata ibikoresho dore ko bari tayari n'ubundi n'abari bagiye mu bice bya Warikare na Kisangani bose baraye bagarutse. Ubu nabo bamanukanye n'abandi basore biteguye kwambarira urugamba. Ibimodoka by'intambara biremereye cyane byahamuye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi kandi biragaragazwa nuko 23 itanyuze inzira imwe. Ni umuhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda uturuka Bukavu werekeza muri bice 23 yarekuye muri Plaine d'Or z'Ibijombo Sange ndetse n'ahandi nka za Kabunambo. Hose igisirikare cya leta ya Kongo gishobora kongera kuhahurira n'uruva gusenya kuko 23 yaje kohereza ingabo nyinshi cyane zamaze kugenda zibazenguruka mwa bwa buryo bwayo. Ya misozi 23 yahozemo abasore batangiye kuyisatira. Ibyateye igitutu gikomeye cyane cy'igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho gifashe umwanzuro wo gutangira gusubira inyuma. Haragaragara ibimodoka by'intambara bya 23 bitatangiye kongera umuvuduko bisa nkaho bamaze kumenya amakuru ko izi ngabo zamaze kujyaho igitutu. Ariko ubu tuvugana hari bariyeri ya mbere bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo zifatikanyije n'abarundi zari ziriho zamaze gukubitwa ndetse bivugwa neza ko hapfiriye abarenga 13 abandi birukanka amasigamana. 23 igarukanye umujinya n'imbaraga zidasanzwe muri ibi bice aho bisa nkaho kwihagarika biri buze kugorana. Benshi bakomeje kwibaza niba impamvu 23 yararekuye ibi bice yaba yamaze gukemuka, ariko nanone benshi bakemeza neza ko ari uko 23 yari ikomeje kujya igabwaho ibitero n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Mu by'ukuri kiba nk'igishaka kuyisubiza inyuma no muri ibi bice yaje kuba igeramo. 23 yagaragaje imbaraga zidasanzwe n'umuvuduko kuzenguruka izi ngabo ziri muri ibi bice by'umwihariko bya Plaine ndetse n'inkengero zaho. Abasore b'intare za Sarambwe bongeye kwirukana igisirikare cya leta ya Kongo mu misozi bahozemo. Ibintu birakomeye cyane, makompra remereye cyane niyo ari kumvikana imbunda ntoya ntumbwire mwabira bice ibintu birakomeye cyane. Abasirikare rero b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara basa n'abari kwiyegeranya ngo baze kongera gushyira intwaro ku rutugu nk'uko byagaragaye, ariko ntabwo biza kubakundira kuko kongera gusohokana intwaro ahantu biraza kugorana kuko intare za Sarambwe zisa n'izabamaze kubagota. Hari inzira imwe kandi n'urugendo rutari ruto rwo guturuka muri bice werekeza mu mujyi wa Uvira aho bashobora kuza kwifashisha zimwe mu modoka birukanka amasigamana abandi bakagenda na miguru kugira ngo babashe guhagarika umurindi wa 23 byo ntibikunda, ahubwo nukuza kwirukanka amasigamana bagasiga buri kimwe bakareba ko bagira mu birindiro byo mu mujyi wa Uvira wenda aho hashobora kuba hakiri agahenge. Ubu tuvugana harumvikana ibiturika biremereye cyane mana yanjye. 23 igaragaje urundi rwego rutunguranye. Ku murongo wa telefone abanyamakuru benshi cyane bakomeje guhamagara abavugizi baba AFC 23 kugira ngo babaze ibijyanye n'igitumye bagaruka igitaraganya. Gusa nta muvugizi wa 23 washatse kugira icyo atangaza, ariko ubu tuvugana humvikanye ibiturika biremereye byumvikanishije ko n'igisirikare cya leta ya Kongo cyabanje kugerageza kwirwana ariko birangira bibaye iby'ubusa. Turakomeza gukubwira iby'iyi nkuru yo kugaruka kwa 23 noneho ikabigarukanya imbaraga kandi ikabikora mu masaha make cyane. Ubu tuvugana ibice byose by'imisozi miremire 23 yakontorejagamo Plaine ndetse n'ibindi bice abasore bamaze kubyataka ku buryo bukomeye cyane. Rusasu ruravuza ubuha. Nanone humvikanye drone za 23 zigera kuri 2 zibasiye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi baremeza neza ko ubu ngubu agahinda ari kose mu gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bongeye kwibasirwa neza hafi n'ibirindiro byerekeza Puezero. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya 23 bongeye gusana bitera hejuru nyuma yo guhangamuriza ingabo za leta ya Kongo zari zimaze iminsi zihapangira ibitero ndetse biremereye. Namakuru agezweho noneho ibi turabyita iki? 23 yongeye gukora icyo twakita agashya gakomeye cyane ikosora ku gisirikare cya AFC 23 kimaze guhereza iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse biravugwa neza ko iyi operasiyo y'ikinyejana neza. Namakuru agezweho nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa 23 imaze gutwika
imodoka zigera ku 8. ni imodoka zirimo iz'intambara ntoya, imodoka zimeze nk'ari sefu zitwara abayobozi b'igisirikare, imodoka kandi irimo na ambulance igenda inyuma y'izi modoka nyuma y'uko babakeka ko hagize ikitambika cyangwa hakaba agisida, hashobora guhita hatangwa ubufasha bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. ibimama 23 irabisoje neza ku makompura n'amarokete, bivuga neza ko hari n'imitego irimo amagrenade yaremaze gutegwa muri uyu muhanda. ni inzira ituruka mu bice bya Mikenke yerekeza hafi na Puezero ku munara, ariko kandi ibi bice bya Puezero mama 23 ifite igice kontrola ni nacyo kinini ingabo za leta ya Kongo, igice cyazo ndetse n'abarundi bisa nka hari igice kinitaruye AFC mama 23. mu kuza rero abasirikare bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bari bacungiwe umutekano ukomeye cyane mu kirere, drone zigera kuri 2 zisirikira zigenda zireba ko ibintu ari amahoro. bari bashyiriweho cortege ikomeye cyane, imodoka z'intambara ndetse abagiye mbere bagenda babungabunga umutekano ku muhanda. bivugwa neza ko bisa nkaho mama 23 bari kuyikeka ariko bakavuga neza ko n'icyaba bagihandoringa kuko nta birindiro bya FC mama 23 biri muri uyu umuhanda mu by'ukuri bigaragara neza ko unanyura mu ishyamba, ariko bikaza kugaragara neza ko uyu muhanda ariwo wabereyemo ibitendo bikomeye cyane. mama 23 mu ikorosi ryahitwa ku Mujagi neza aha ni muri iri shyamba, abasirikare ba FC mama 23 bari bamaze gutegura icyo twakita nka ambushi, ariko n'ambushi yatezwe ikurikiwe n'andi makompura menshi cyane. kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane bamaze kugwa muri iki gitero, ariko kandi ntabwo twakwita igitero kuko mama 23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. nk'uko bigaragara aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko mama 23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi 2 hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guscaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko mama 23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri 2, yaba iya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC 23 batungure kuri uru rwego. ubu tuvugana i Kinshasa ni agahinda gakomeye cyane. abasirikare basigaye bakomeje kurasana na mama 23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. hasigaye imodoka zigera kuri 4 nkuko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane, ariko mama 23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo ikazitega iyi ambushi, kandi yagezweho 100%. intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura mayiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza.
Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? M23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko M23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu bakaza ku kibi n'ikiza kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho M23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro bitewe nuko M23 nk'uko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi badiplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC M23 ngo bakajya mu itumanaho ryabo bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma M23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko iki gisirikare cya AFC M23 aricyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko bindiriwe na M23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda rwafashije M23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Nta gahinda gakomeye cyane n'ibihombo karabutaka byongeye kwisanga byamaze kwitura kuri perezida w'igihugu cya leta y'u Burundi. Uyu mugabo nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane, n'inkuru ncamugongo, inkuru ishobora kuza gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibyo Burundi baza kugira neza ko ari imyaku cyangwa se akagambane gakomeye cyane nk'uko biri kuvugwa. Nanone byamaze kugaragara neza ko ubu tuvugana drone ebyiri zamaze gutwika intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi zanyuzwaga mu kiyaga cya Tanganyika. Induru ziravuze, ibintu birakomeye, u Burundi buraza kubaho gute? Izindi ntwaro ziratwitswe. Ni inkuru zivugwa neza ko harimo intwaro zo ku butaka zari zitwawe ndetse hakaza kugaragaramo n'andi mato mashya. Ibi byose izi drone bivugwa neza ko zishobora kuba ari za AFC M23 zamaze gutanga isomo rikomeye cyane. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi neza mu kiyaga cya Tanganyika, ho haje drone ebyiri zibasha gutwika izi ntwaro. Bivugwa neza ko n'ubundi nyinshi zari zo guhangana na AFC M23, maze uyu mutwe wa AFC M23 wongera kwigaragaza neza ko wamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ingamba zigamije guhangana n'ibi bitero nk'uko bigenda bigaragara. Ni inkuru igezweho ariko ikaza kuba inkuru y'agahinda gakomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kuko M23 noneho iri kuburizamo ibitero aho biri gutegurirwa. Intwaro zongeye gutwikwa, drone zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa kamikazi zitwitse ibimodoka by'intambara byari bipakiye mu makontineri ari mu mato manini cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Intwaro zirwanira ku butaka, amato bivugwa neza ko izi zose zari iziturutse mu gihugu cya Tanzania, aho zari zimaze igihe kinini cyane bari kudiringa ibijyanye n'imisoro yazo ndetse n'ibijyanye naho ziturutse, kuko bivugwa neza ko zari ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru akavuga neza ko zageze ku butaka bwa Tanzania ndetse zita zifatirwa mu buryo bisa naho ari impapuro zitabonekaga, ndetse Burundi buhitavuga neza ko ngo ari u Rwanda rwabitambitse, ariko ntaho byari bihuriye. Nyuma y'uko Burundi bumaze kubona ibyangombwa ndetse n'Ububirigi bukabijyamo, izi ntwaro zaje kurekurwa ku mwaro ku ruhande rwa Tanzania, nyamara kugera ku butaka bw'u Burundi habura ibirometero bike cyane bigera kuri 3 gusa, dore ko ahangaha kandi hari hamaze gutegurwa igisa nkaho ari korutege ikomeye cyane, ndetse no kuza kureba niba izi ntwaro izatumijwe arizo ntabwo zibashije kwambuka, haburaga ibura igihe gito cyane ngo zibe zabasha kuba zagira ku mwaro. AFC M23 niba ariyo ibikoze yabiteye igihombo gikomeye cyane, ariko nanone inatanga
gutanga ubutumwa kuko izi ngabo z'u Burundi zakomeje kuyitambika ndetse kwibangamira no kwigabaho ibitero bitandukanye. Kuba yafata umwanzuro initiative ikomeye cyane yo kuburizamo izi ntwari kaza kuzigira nete rikazigira ubusa ni ikintu bisa nkaho cyaba ari ikintu kiri strategique mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvuga n'ingabo z'abarundi bivugwa neza ko ibice byose zereremo ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hano mu bice byegereye Uvira zatangiye gukora amayuzuro ndetse ma 23 yatangiye kuba isohoka mu bice byayo ndetse aho yari ifite amakampa atandukanye amatraining wing yose ma 23 yamaze kwigira imbere kuko yamaze kubona neza ko aba basirikare b'u Burundi bafite igihunga n'ubwoba nyuma yuko ibyari kubatabara bimaze kwangizwa ku buryo bugaragara. Ni inkuru zivuga neza ko ibi byamaze gutwikwa n'izi drone ndetse harokotse mbarwa. Bivugwa neza ko kandi harimo n'amadrone yarari mu makarito yayo. Bivugwa neza ko yiganjemo drone nto cyane. Bivugwa neza ko zari zitanzwe n'Ububirigi zigera kuri 200. Benshi bakibaza ikizi drone zari kuzakura ariko bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye atakira Ububirigi ababwira neza ko nta bikoresho birwana ndetse n'ibirinda afite, bakabaye bamufasha kugira ngo bazakorane mu migambi bari gupanga. Ubu rero bisa nkaho ibi byose bimaze kuba imfabusa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi utorohewe kugeza kuri ubu ufite ibibazo bikomeye cyane. Abamurwanya mu gisirikare bakuru batamworoheye bashaka no kumukura ku butegetsi bari bamutera kudeta, abashaka kumuhitana nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza ibimenyetso, abashaka kandi ko atazongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuko yatanzwe n'ishyaka rye rya CNDD FDD ariko bikaba bitavugwaho rumwe. Ibi byose biri kumuhuriraho umutwe ugashyuha kamera nk'uwicariye intebe ishyushye. None n'ibikoresho yavugaga neza ko bigiye gutuma igihugu kiba kiri safe muri ibihe bigoye kitangiye kwinjiramo mbere y'amatora, aho batekereza neza ko bashobora no kuzagabwaho ibitero na Red Tabara bikomeye cyane. None amakuru atugira haravuga neza ko bikubitaniyemo n'izi ntwaro ndetse umutungo ukomeye cyane w'u Burundi wamaze kuba utikira. Amakuru akavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'abamarine no kuvuga ingabo zirwanira mu mazi ku ruhande rw'u Burundi zagerageje kuza kureba ko ari icyo zaramura ariko bisa nkaho byari byamaze kurangira. Ni inkuru y'agahinda rero. AFC 23 ntabwo irigamba iki gitero dore ko 23 itanakunda kwigamba ibitero nk'ibi, gusa nanone nta official statement irigera isohora ivuga neza ko hari operation yakoze. Gusa ibi ni ingabo z'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi bamaze kubivuga kuko bavuga ngo neza ko nta wundi mwanzi bafite, nyamara birengagije neza ko bafite Red Tabara nubwo bavuga neza ko idafite uburyo bwo kuza kugera muri ibice n'ibi bikoresho. Ni inkuru nyine yakomeje kugenda ibabaza abenshi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo byoroshye rero. Nanone Kisekedi we ibi byo akomeje kugenda bihomberamo kuko uko ingabo z'abarundi zigenda zicika intege zigenda zishira kuri ubutaka bwa Kongo niko Kisekedi nawe agenda yegera intsinzwi, yagenda yegera kwamburwa ibindi bice. Amakuru aravuga neza ko 23 yamaze kwigerera mu tundi duce nk'uko bitangazwa. Umujyi wa Tushunguti ndetse ahangaha ni muri Karehe wamaze kwigarurirwa ku munsi w'ejo, n'ibindi bice 23 ikomeje kwa advancing igaprofita ku buryo bukomeye cyane. Iki cyuho kiri muri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse gikomeje kugenda kigaragazwa nuko bakomeje kugenda bakora amawizidoro basubira inyuma. Gutsindwa gukomeye cyane kongeye kugaragara kuri izi ngabo. Nagahinda gakomeye cyane rero gakomeje kugaragara ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu ma defense atandukanye. Batangiye gushyira ibikoresho ku rutugu, abakora ingendo z'amaguru batangiye kugenda ndetse abaza gukoresha imodoka harimo abakuru nabo bivugwa neza ko imodoka ziri buze kubakura mu ma defense ari muri risk kuko bakeka ko 23 ishobora kubataka isaha ku isaha. Ibintu ntabwo byoroshye mu bice 23 yavuyemo ndetse bisa nkaho byamaze kuba isibanira ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaragara mu bikorwa bisa na hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse bafatikanyije na wazendo n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ariko kandi ngiri yari hari nkuko byamaze kumenyekana, benshi baremeza neza ko ari gahunda yo koherereza perezida w'igihugu cy'u Burundi aya mabuye y'agaciro nkuko kontara cyangwa se amasezerano yasinyanye n'iki gihugu cya
Kongo cyangwa se na Tshisekedi muri rusange ibivuga. Ni amakuru yemeza neza ko ubu tuvugana ibice 23 yamaze kuvamo, ndetse bivugwa neza ko ari igitutu, ariko bakaza kwemeza neza ko ari ukubahiriza ibiganiro by'amahoro. Ibice biherereyemo amabuye y'agaciro by'umwihariko mu nkengero za Plaine de Ruzizi, aho hose hamaze kwigabizwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi. Basizemo abaturage bari gukora ikimeze nk'ubucakara. Ibi rero nibyo 23 yarebye ikaza kubona bidakwiye, ndetse iza gufata umwanzuro ukomeye cyane, ndetse umwanzuro waje gutera ubwoba, umwanzuro watunguye benshi cyane. Namakuru yemeza neza ko AFC M23 mu gitero gikomeye cyane yagabye ku bisirikare biherereye muri ibice yarekuye. Nivuga ibisirikare urumva abasirikare yaba ku ruhande rwa FARDC, Wazalendo ndetse n'abarundi. Aba rero baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane M23 bacanaho umuriro maze bambura amazahabu. Bivugwa neza ko bari bamaze kugenda begeranya yagombaga koherezwa ku butaka bw'u Burundi, ndetse M23 yongera kwisubiza ibi birombe ku buryo bukomeye cyane. Abaturage baturiye ibi birombe bari barafashwe bugwate, barajyanywe muri aya mabuye y'agaciro gucukura, ndetse batanahabwa inyishyu cyangwa se bataza kubikora nk'akazi. Abangaba bamaze kwishima cyane kuko bamaze kumera nk'ababohorwa, ariko kandi bemererwa gukomeza gukora iyi mirimo nta gahato, ndetse bahabwa ibihembo bihwanye n'ibyo bakoze. Ariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi ubu ngubu induru ni nyinshi cyane, bararasa muri ibi bice kugira ngo barebe ko M23 yakongera kubirekura. Nyamara ubu tuvugana amabuye y'agaciro bivugwa neza ko yarapakiye mu mamodoka yamaze kujyanwa mu bice M23 kontorora, ndetse bamaze kubambura aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Basa naho bamaze hafi icyumweru cyose baruhira ubusa, kuko ibyo bacukuye byose bamaze kubyamburwa. M23 yabikoze mu nyungu zayo, ariko nanone no mu nyungu z'abaturage, no kwemera guhashya ndetse no gushimangira neza ko itifuza abasirikare b'u Burundi muri ibi bice. Ni inkuru yashimishije benshi cyane, ariko nanone ubwo birumvikana neza ko hakurya ku butaka bw'u Burundi igikuba cyacitse, by'umwihariko kuri myene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ukomeze guhamagara Tshisekedi umunsi ku munsi. Ariko kuri ubwo byabaye akarusho, amubwira neza ko ibintu bitoroshye, ibyo yagombaga kumuhemba byamaze gufatirwa, yareba uko abigenza ndetse akareba uko baza kubihurizamo, kuko abasirikare be bakomeje kugwa kuri ubutaka n'ubundi nk'ibisanzwe. Ibintu birakomeye rero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 isa naho iri guhana yihanukiriye, yongeye kwambura ndetse isubiza agaciro abaturage bari baragize bugwate, ariko nanone yibikaho ibi bisa naho ari bihenze cyane, amabuye y'agaciro akomeye cyane. Ubu tuvugana Tshisekedi ndetse na General Neva bararira mu myotsi. Abasirikare bagombaga gufataho injyawuro mu kohereza aya mabuye ku Burundi, ubu bararira yo kwarika hariya za Uvira, dore ko ariho bongeye guhungira muri uyu mujyi nyuma yuko bari bamaze kwigabiza ibi bice M23 yarekuye mu nyungu zabo nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru zikomeye cyane. Reka tuve mu by'amabuye y'agaciro kwisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mikenkera Minembwe haravugwa ibiturika biremereye cyane. Twirwane ikomeje guhangana na Wazalendo, zikomeje guhagaba ibitero zigamije kubasahura ndetse no kubarasa ngo zibica, ariko nanone zibatwarira imitungo harimo n'inka. Izi nka rero zikomeje kugenda zisahurwa, bisa nkaho M23 nayo yakomeje kugenda itanga umusada kuri Twirwaneho. Twirwane ikomeje guhagarara neza mu birindiro nk'uko bigaragara. Abajura ndetse ubu twakita Wazalendo ko ari nk'abajura, ariko kandi ntibaba bari bonyine, baba bari kumwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, bakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Mu gihe M23 nayo yamaze kwibikaho iribuye, ndetse yamaze gukora ibyo benshi cyane batatekerezaga. Benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe iyi operasiyo zakoza rimwe mu zikomeye cyane, mu gihe batagikontorora ibi bice, ariko bakaba babajije kugera hano mu nkengero za Plaine de Ruzizi zizasanzwe habarizwa ibirombe bicukurwamo, ariko kandi bakaza no kubohoza abaturage ndetse bagafata ibyari byaracukuye hafi icyumweru cyose. Bivuga neza ko byari ibihembo ndetse bigomba koherezwa ku butaka bw'u Burundi. Ibyatumye abasirikare b'u Burundi bacitse intege kugeza kuri ubu. Perezida w'u Burundi biravugwa neza ko nawe ubu ngubu igitutu ari cyose, amabuye y'agaciro yari yamaze kuyemerera igihugu cy'Ububirigi, dore ko bivugwa neza ko we ayo yahembwe nayo ingabo ze zibye ku butaka bwa Kongo yoherezwa mu Bubirigi aribo bayamugurira nk'uko bigenda bitangazwa.
ni inkuru zigezweho rero zemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhura n'uruva gusenya nyuma y'imirwano ikomeje kuba mu bice bitandukanye, nubwo M23 yafashe umwanzuro wo kurekura bimwe mu bice byari ingenzi kuri yo. Ubu ngubu ntabwo byigeze biha agahenge, n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje guhura n'uruva gusenya, ariko sibyo nde gukubwira ibibaye ndetse byagaragaye nyuma yo kugirwa ibanga. Igisirikare cya leta ya Kongo cyagaragayemo icyorezo cya Ebola kiri kuvugwa ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, dore ko na M23 yamaze gutangaza neza ko ibice ikontorora byagaragayemo iki cyorezo, ariko abaturage bari kugerageza kwitabwaho. Mu gihe M23 yamaze gusohora itangazo ryemeza neza ko abarenga 184 mu mujyi wa Goma bamaze kugaragaraho icyorezo cya Ebola, ndetse bikaza kugaragara neza ko igihugu cy'u Rwanda cyahise kifunga imipaka yaba Petite ndetse na Grande Barriere ku ruhande rwa Goma ndetse na Gisenyi, birumvikana wambuka uturuka mu Rwanda werekeza i Goma, ndetse no ku ruhande rw'igihugu cya Kongo nanone hakurya mu burengerazuba bw'u Rwanda i Bukavu ndetse na Rusizi, aho hose imipaka irafunze kubera iki cyorezo. U Rwanda rwafashe uyu mwanzuro kubera ko iki cyorezo gikwirakwira ndetse cyandura ku buryo bworoshye, kugira ngo urujya n'uruza rw'abaturage ruze kugabanuka, maze haze kurebwa niba bwirinzi bwo kwirinda iki cyorezo bwaza gukunda, dore ko hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho ntabwo byoroshye na gatoya. Ni inkuru rero nari ngize mbanze nkubwire uko byifashe mu mibare igomeje kugenda igaragara itangazwa, ariko igisirikare cya leta cyangwa se leta ya Kongo yo mu bice byayo ntabwo ishaka kuvuga iki ngiki, kandi byamaze kugaragara neza ko ariho iki cyorezo cya Ebola cyatangiriye. Inkuru ibabaje ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bagaragaweho iki cyorezo. Kugeza kuri ubu amakuru aremeza neza ko hari abamaze gupfa barenga 86, abandi ntabwo bari gushobora kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bahangane. Twirwaneho yamaze kwa advancinga, kuko ndetse yaba Twirwaneho ndetse na M23 abasirikare bayo ntabwo baragaragaramo iki cyorezo. Ibi rero biri kubaha avantage na courage byo gukubita batababarira. Bamaze nabo gutahura iri banga ko igisirikare cya leta ya Kongo kirimo uburwayi bukomeye cyane, ndetse bamwe batangiye kwicwa n'iyi ndwara ya Ebola n'ibindi, kandi n'abasigaye bakaba batangiye gucika intege, dore ko bivugwa neza ko harimo n'abari kugaragaramo ibimenyetso by'iyi ndwara. Ebola ni indwara mbi cyane ndetse yandura ku buryo bworoshye cyane, ariko nanone ikazahaza uyirwaye ku buryo abadashobora kugira ikintu na kimwe akora. Igira ibimenyetso bitandukanye ntagiye kuvugira hano kuko sibyo naje kwibandaho, ariko harimo ibyo kuruka ndetse no kunyuza ahantu hose. Ibi ntabwo ngiye kubisobanura. Ibi rero nibyo biri kuba ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje guhura n'uruva gusenya mu by'ukuri ibice bitandukanye bya Puezero, dore ko mumvaga ko kuva M23 yararekuye bimwe mu bice bagiye guhita babyinobamo, ndetse bize kugenda bibaha amahirwe yo kongera kuba bafata ibi bice bakabikontorora ndetse bagahashyira defense zikomeye cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko biri kubagendera, kuko byamaze kugaragara neza ko uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo rwibasiwe ku buryo bukomeye cyane n'iki cyorezo cya Ebola, dore ko imibare yamaze kuba myinshi. Nyamara benshi baribaza impamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugaragaramo iyi ndwara ku rwego rwo hejuru, ariko abasirikare akaba aribo bakomeje kugenda babivuga ndetse babigaragaza, ariko guverinoma ya leta ya Kongo yo ikaba ntacyo irabivugaho. Aha rero niho bamwe bakomeza kugenda bahera bavuga neza ko M23 ifite uburyo bw'imiyoborere butandukanye n'iki igisirikare cyangwa se n'iyi guverinoma ya Kinshasa, kuko ibice M23 kontorora yo yamaze gutangaza imibare y'abaturage bamaze kugaragaraho iki cyorezo, maze bakomeje kugenda bitabwaho, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo ndetse yaba na leta muri rusange nta uratangaza abaturage ndetse n'abasirikare baba barwaye iki cyorezo. Nyamara amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, abasirikare benshi b'igisirikare cya Kongo bamaze gupfa, abandi bafite ibimenyetso, abandi bararembye, abandi ntibashaka kurwana. Iki cyorezo kibamereye nabi, ibintu byagaragaye ndetse bisa naho bikomeje kugenda bica intege iki gisirikare. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo uko urugamba ruhagaze kugeza ubu, M23 na Twirwaneho bo bari kubakubita batababariye, ndetse bari kwa advancinga mu bice bitandukanye. Amadubu araturuka mu bice bya Minembwe, aho bakomezaga kugenda bayagabaho ibitero, yamaze kwiruka
kumanukana bamanukanye ingabo za leta ya Kongo hakurya ku munara neza wa Puezero berekeza mu ishyamba rya Mikenke, aho bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ariho bari guhurira n'ibibazo bikomeye cyane kwirwanaho ya profise. Aya mahirwe ariko nanone iza kurwana mu buryo nayo igerageza kwirinda contact n'aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kuvugwamo iki cyorezo gikomeye cyane cya Ebola, n'agahinda gakomeye cyane ku basirikare ba Kongo bari basanzwe batsindwa ku rugamba ari bazima, none bongeye kwisangamo iki cyorezo ntabwo biza kuborohera. Rero humvikanye ikimeze nko gusubiranamo gukomeye cyane hagati ya Wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo zishinja Wazalendo ko ariyo yazanye iki cyorezo mu nkambi za gisirikare zitandukanye, bitewe n'uko Wazalendo ngo aribo bazenguruka umunsi ku munsi birukanka mu baturage. Ibi rero bikaza guteza amakimbirane akomeye cyane hagati ya Wazalendo n'iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gushinja Wazalendo ko ariyo yabazanyemo iki cyorezo, mu gihe aba Wazalendo nabo bivuga neza ko kitaboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza umwiryano ukomeye ndetse no gucikamwo ibice, kurasana ndetse no gucyocyorana hagati y'abangaba, haba FARDC ndetse na Wazalendo bakomeje kugaragaza neza ko hagati yabo uwaturutseho iki cyorezo ataramenyekana. Ni inkuru zikomeje kugenda zigaragara ariko zikabura ucantege ku gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko kuri Tshisekedi uturetse iki gihugu cya Kongo ukomeje kugenda agaragaza urwego rw'uko aba basirikare be ashaka ko bakura nk'amapunda mu gihe kubitaho byakomeje kugorana. Nyamara iki cyorezo gishobora kuza kubamara. Ebola yica nabi ndetse ikomeje kugaragaza urwego rw'uko ikaze muri iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abaturage muri rusange.